thongkebra hiniang ding tekelangjun hawar karbiri sunimso rongaji surini raingkura plia parmat tirika mamai kisingpon pai ni phaingkura trok urmiarni dogmuka krasinja aklamalong ingdeng thongkebra hini hawar karbiri sunimso rongaji alidarun pen ketalan ponji aphan tekelangjun KCS jutang asong atum pen ningkan hinia parmat tirika mamai kisingpon KCS tekelangjun jonamai phu tarunson taropen kachipahim phu ponamailong junbang mohesor tokbi pensi mayalam the than panjemi pon mayelong alhiaman pen tekelangjun KCS jon abidisar dhoni tokbi bidisar biren teron bidisar dhonsing rongpi dokmoka municipal board chairman prahalat timung karbirong asaramai amaiphu rupen hansi KLA nihanglongri amaya junbang khorsing ingti KLA dogmukak aro amaiphu Robindra Rongpi KEA dogmukak John amaiphu junbang pen jenglok KSA KSYC KUYA pen jenglok pinaan jutang kachinghon araratum chitonglun tirika mamai kisingalong chingwa chingsai chidon sarpen maiphu Samuel Ronghang Kongchunbang Sarsing Terang Lapen Finance Convener Hukur Sing Terona tumaphan si thongkebra hiniang deng tekelangjun hawar karbiri sonimso rongaji surihini raingkura plia parmat mesen lapen aliraron pen katalon ponji aphan arpu pekponlo raratum aningke hangpen kangwai pona tengpensi Samuel Ronghang lapen Sarsing Terang atum maiphu lapen Kongchunbang arpu rarathingno deng ponsi puthot sub committee ke doanta parja ponsi sub committee ke doanta convener lapen joint convener arpu pekponlo kaching maching sa juddera phit kadu kavi kachitongdon aran kedo anatum pen joran pathi ponsi ingsam jun pen mai pachun ponlo dokmoka pen ranrong pi karbi Daily News ini pai inkorat sok ani disukson komiti mate tirika mai seng daklike langjun jutang hawaramai pharman part of ini diprangjong thongkera hini angdeng karbiri sunimso romaji lawang so hawa romaji ra kitu yaphan nasib ini kiseng pon lake ninje happy lapen ing samjin pensi ini amai sunpon sengpon lo lahno ditum ini kacetong benang anak aido bang parusian duji nasi sub committee tin tame ini benamasi ditum bajok pon lo nasi mai pu bang ditum ingwai pon lo ratpian sar Samuel Ronghang pensi lapen junbang arpu bangke Sarsing Terang alang di pensi ingwai pon lo lapen kasi siga bangke junjini pucolo ni tu ninge hangating bangke tining bang ta ningkan bang pen public chat apa akini apa kasi tu ning hang lapen tengki tengkang sedame tining pen aliralon dipami poni pan itu sitan pon lapen hang abang sigi ongo klem pon itu ini tak senja kelamalong yang thongkebra ini kelangjun tentang hawaramai pemanja pan ini reception committee sengkon siili kan mai punya pen nizir pola ya terang Sarsing Terang ini kan secretary teknologi sangat hasil tempat sub committee desmar bisi ang horbi konrep si lim khelo itu masuk jutang hawaramai ke pemanja pan itu kadu sebab situ pencu ni fokus ni pen itu kadu evan tuning itu masuk ke klemalong break itu teman tak bok tererong itu teman dan serap situ pen samjin pen sen pen baju itu non si chingwai pon bom lang la mission ji phana bang ki detail planning ni tu kan ko si
mi mutual pen pachun bibit hekia pachun bonjia puji majora subcommittee an ke doyan lo itu isilam lo finance subcommittee laben food subcommittee laben sankhasi price collection and subcommittee laben volunteers laben medical lang harus kami langsung subcommittee